Dibadi mu Yerusaleme muva muntu dina jende Shimeyone uva unemeke mvide mukulu ukumbaje bivoye muswe uva mwinjile muntu uvone bwa kusungijila bene Israeli nyuma mwimpe kabidi uva nende uva mujanze kumumanyishene kwena ufwe kuyimwanji kumwana Kristo musungidi mutuma kulima wejanangila nanku nyuma mwimpe kulombola Shimeyoni kumufikisha munzu bwa mvide mukulu bava baledi ba Yesu bafika nende munzu bwamo wakumwenzela biva mikenji myambe Shimeyona kwambula mwana mu maboko enu kwela mvide mukulu twasekidila wambane mukalenga byuva mulaye mbimane kukumbana witabe mpinje wa muntu webe afa mubukole walundi mudi mwene lupandu lwebe luva mulongo lwele bisamba byonso kebutoke budi bumanyisha bisamba byonso mudi bupetesha bena Israeli bantu bebe lumu tatwende nema mwenda wa Yesu bava bakema bikole bwa malu avo Shimeyona wakula bwalu bwa Yesu Shimeyona kubere lupema wambila Maria mwenda wa Yesu ne mvidi mukulu udi musungule mwana eo wakushindisha ne kujula bantu babungi mu Israeli yeye ne atumanyishe mudi mvidi mukulu kadi bantu ne bamujudile milandu nenku ne asokolole menshi adi munda mwa bantu babungi wewe kabidi dikenga ne disompole moyi webe bumwele uva kabidi Ana mwambi mukaji uva mwana wa Penuwele wa muchisamba cha Asher ukavu ne bidimu bya bunyi uva mushala mujibaka ne bayende wa kubwana bidimu mwanda mutekete bashishe kushala ye mukamba chikondo achi uva mukumbaje bidimu makumi mwanda mukulu ne binayi uva ukwachile mvidi mukulu mudimu bufuku ne munya kayiwumuka munzu buwenda uva ujila byakudi utendelela mvidi mukulu kufika yidi badi wela mvidi mukulu twasakidila uva uyikidilangana pamalu adatangila mwana ne bantu bonso bava binjile dituku diva mvidi mukulu mwakusungila Yerusalemu baledi ba Yesu bamane kukumbaje byonso biva mikenji ya mawejanangila myambe kupinga nabo ne Yesu mu Galileya muchimenga chabo cha Nazarete mwana uva ukola utantamana uva mule ne meji kabidi mvide mukulu uva umunanga kuchidimu baledi ba Yesu bava baya mu Yerusalemu kuchibilu cha divita ja mawejanangila Yesu mumane kupeta bidimu jikumi ne bibidi kuye bunende mu chibilu bumuvwa chibidilu chibilu chimana kujika baledi bende kupingana kwabo kadi Yesu mwana kushala mu Yerusalemu baledi bende kabayibamanye bavwa belemejine Yesu udi kudi balunda betu batujinabu mulwendo kadi bamana kwenda litukudijima ke kushisha kutwadije boku mukeba mwabena kwabo ne mwabalunda babo kadi nansha boku musangana ke kupingana bo mu Yerusalemu benda bamukeba ditukudisa kumusangana bo munzu bwa mvidi mukulu uvwe musombe munkachi mwabalongeshi babena Yuda ubateleja ubela nenkonko bantu bonso bava muteleja
bavo bakema lungenyi lwenu ne manda muna avoye wanda muna. Baledi bende bamumona kukema bubikol mamwenda kumukonkane. Mwanani uju mutu enselene nkubwachi tatu epene meme tufo batate bikol tuende tukukebe ni chifampakana. Yezu kubanda munane kajinuvo nunge bele chinyi kanwena bamanyene njine bwa kwikala mala atatu wanyanyi. baledi bende kabavwa bajingulula chivoye ubambila to. Ke Yezu kupingana nabo mu Nazareth uvwa ubatumikila mamwende uvwa ulama malu awonso mmoyi wenu. Yezu uvwa utantamana ukola ne meji uvwa ulengelela mvidi mukulu ulengelela kabidi ne bantu.